dengan nina sasaleha amberuan gambaran dengan nina saleha al as-salihatu kal ghurabil a'sab. Gambaran dengan nina saleha itu bahasa Nabi dengan nina sak marak gagak berbulu putih. Wah papan bangkat dengan tuak tu naon telainan. Dik tuah lupa lemun kubur dengan tuak tu jadi naon langan. Arak mereka tadan. Mbi tu balin. To timun si batu jauh basah. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan telur lagi. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Dan ini yang dewek hormati dan muliakan, kita sama-sama ta'zimi Kanda Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Haq. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah, selalu dalam naungan lindungan desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sami tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penggelincir, Bapak Kadus, Bapak Penghulu, Bapak Kiai, segenap jamaah bini laki, nenek mami, sanak bije, hadirin wal hadirat, pengunjung, pecinta, taman-taman surga, mudah-mudahan tiang pelunggum sami kita semua termasuk calon-calon penghuni surga yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurulillah. Tiang pelunggum sami tebarang-barang syukur tiang. Tak masih tican nikmat zahiran wa batinan. Tiang pelunggum sami masih tican sehat, masih tican sempat iman Islam. Sehingga alhamdulillah pelunggum sami tiang pulih hadir, pulih rauh, pulih berpanggih, pulih mencunduk, pulih berdait. Ketika tiang pelunggum sami syukur li nikmat serta tican niki, insyaallah bahasa ulama an-ni'amu idza syukira karrat. Apabila syukuri nikmat niki, maka nikmat niki akan dijaga oleh Allah dan akan terus diulang-ulang oleh Allah. Makin syukur saat masih tican sehat, maka nikmat sehat niki tetap terjaga, tetap tican sehat, terus akan diulang-ulang sehat itu oleh Allah. Tican ternikmat nabiaran niki bedoi bije, bedoi bayi, anak saleh, taat, berbakti pada kedua orang tua. Mut syukuri entat bedoi bije, maka bije niki bisa terjaga. Katiang ia geng kesyukur kemangkin. Tapi selesai bersunat, bije tu balik miak terus.
Ya pun gondrong ni kita ada makin dah. Ya pun jenang belu ruan jateng ke si kanda sak syukur lalu ke sak tican bija mu kenyerak pak. Mu terombok si nenek ternyata. Syukur. Oh meletin beli mudah-mudahan. Nggih. Syukur tiang pelunggom sami masih tican berdua semama. Alhamdulillah. Syukur mibi berdua semama. Oh. Nggih. Ini masih berdua ini kenal. Lamun syukur berdua semama insyaallah semama ni kita jaga. Ndek ente baik. Saya zaman nane mondek terbaik si pelakor, terbaik si nenek. Syukur-syukur dan budaya semama nggih. Bapak-bapak syukur, dan budaya senin alhamdulillah. Maka nikmat itu akan diulang-ulang oleh Allah kalau kita terus bersyukur. Wa idza kuthira farrat aidhabat. Lagu lamun teu ingkar unin batur leu ya. Lagu lamun tabot syukur tican tersehat dit mele syukur tican tersempat dit mele kadu kawin tican tumur belun dit wa syukurin farrat aidhabat. Maka nikmat itu akan pergi, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin tican sehat lagu dit wa syukuri am sakit doa. Tican tumur dit wa syukuri tak sama si tican irop. Bisa pecat mati wah. Maka sekali lagi tebareng-bareng syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam tiang pelunggum sami termasuk dengan sepuluh syafaat ngiring beliau masuk surga bighairi hisab wal azab amin ya rabbal alamin. Bahasa dalam satu kitab I'anatul Talibin juz 1 man aksara minas salati alayya sei umat kaku salue entan aturin salawat salam tipe aku bahasa Nabi lagu ndek ni kadu bahasa lauk Nabi jenin naon sai umat kaku salue entan baca solawat tiba kena ku fi hayatihi dalam hirup. Masya Allah. Tidak baca selawat si Daniel Mukarram baru nikah. Masya Allah ibu-ibu tumuri ngoyang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karamin. Dek nasi apa jaga tu kelikit jaga tu atas dari si semangat dan baca solawat salam maka dengan nikah amarallah jami'a makhluqatihi bersama munta perintah selapu makhluk desida Allah Ta'ala sak penggitan sak ndik penggitan sak kecik belik tawa odak sak erup sak ndik erup selapuk makhluk desida Allah Ta'ala ni ke terperintah ayyastaghfiru lahu ba'da mautih. Yang tutunasa ngampun dengan selalu entan baca solawat dalam hirapan ba'da mautih. Wah sak terpejelilik anda ngebat di dalam kubur. Yagan pelonggoh sambil tiang kayun selamat kayun aman di dalam kubur luwe baca solawat salam. Barang-barang nggih sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam ya nabi Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sani jamaah yang dihormati dan muliakan. Ampura dewek atasan tau sekedik niki pelungguh boleh bawa si bayok ruang pelungguh dongak ketiak. Apalagi sa lensir boleh bawa lagu edak tadah niki tiang. Itu terjap tadanmu lamu nak bawa lalu tahu ke bareh mundik entau beda ambil ustaz kan je beliau ni nggih aran no keselat nggih keselat di si kocet ni masih kocet marak layak masih dia ingat ketiang apa kemudian ingat wajahan apa nenda kocet meparanja darah bayi ingat pengajian salah itu lingkung. Okay. Mudah-mudahan sehat niki ibu nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak niki sehat. Dua dalam sehat niki. Bawa atas enda. No kena kantong sa atas, kantong sa bawah. Kanggo lelelengan majelis ini majelis Rasulullah itu lelengan deh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam niki dua acara nggih. Mau saya jaga telepon ke tiang niki. Mau kangkat tendek mati aneh. Nomor baru lah sakit ten milu ngaji nggih mati be juluan nggih niki dua acara hall kance peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiang teringat Bapak Ibu ada yang sesedua-duaan mau malam mendah niki arak pengendikan desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Nabi bahasan beliau hamsatun adman lahumul jannah. Arak 5 kelompok, 5 model dengan, 5 golongan dengan adman dijamin. Nabi entah nak terjamin lahumul jannah bagi mereka itu surga. Sei anjamin dengan situ desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lemun Nabi wah berjamin bapak-bapak edak tadah nak piwal lunin batur mangkung. Edak tadah nak piwal sengak Nabi tiang pelunggum sami al-amin. Terpercaya. Niki samut peringati lahir bulan niki. Saking terpercaya edak anu cele edak anu bahyo sempurna. Manusia paling sempurna adalah baginda Rasulullah. Kesempurnaan hanya milik Allah, tetapi dari manusia yang paling sempurna adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 golongan dengan niki terjamin tambah surga. Malai temiri apa? Bapak-bapak je dak kena meleh daran undik kau sebut kena meleh tem bapak-bapak. Kayun tenggih selapuk temeleh. Mudah-mudahan saya terida. Sak pertamaan saya dengar satu jamin tambah surga. Sak pertamaan pengendikan beliau al-mar'atu. Ya Allah dengan nina. No. Kagat-kagat dan pelungguh ibu-ibu. Agat pelungguh pertama kali yang terjamin tambah surga sida-sida Nabi. Lagu dendek senang juluk masih koma no. Ku bagus ruang kesenang. Alhamdulillah nginang kadiman monggo apmu. Masih arak koma no. Ndek man titik. Dengan nina sambil al-mar'atus salihatul muti'atu li zawjiha. No. Dengan nina saleh, masya Allah. Dengan nina salehah, no, masya Allah. Niki apa jaran dusun niki? Dusun pengambu, arak doang, salehah doang ruan niki.
Amin akak bahasa. Ndek terkena amin di nini. Ndek terpantok di nini tama. Dengan nina sasaleha ambiruan gambaran dengan nina saleha al-as-salihatu kal ghurabil a'sab. Gambaran dengan nina saleha itu bahasa Nabi dengan nina sak marak gagak berbulu putih. Wah seriuk gagak berbulu putih. Ia ukuran dengan nina salehah nu. Isi kesulitan. Betul mak dait bulu gagak bulu putih kelai umur pelunggum sampun cermenan. Dendek nak putih bapak berang doang berjaga ombak wah. No gambaran dengan nina salehah seterjamin tambah surga. Si kejara, si kelangka, si kesulitan. Ndek sekedar salehah doang. Al-muti'atu mati endah. Mati. Saili nak mati li zaujiha kan semamanan. Sememe. Bahasa bejaan makai kena sememe. Bahasa ampura tiang dek ketahuan tiang mau paraja bahasa jenis pria niki. Sememe. Oh, bahasa pelunggum pura makaron niki. Sememe. Mati dek sekedar salehah doang. Mati kun semamun. Tersuruh seduh kopi. Ari yak ngopi. Enggih. Siap kakak. No. Lagu laik tu nuah dengar. Laik tu nuah. Kenyapa hendak hari. Siap kakak. No. Orah kendah bareh selesai kenyapa. Siap. Nggih kakak. Kira-kira arak menonton tele pengambuk. Astagfirullahaladzim. Menang pelungguh bapak-bapak ketuan itu sahih. Bapak-bapak arak menonton tele pengambuk. Mana? Yang nganggu den bani, yang ngenteng den bani kecil ngoru. Allah salehah mati kebacat lagu mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu niki ibu-ibu rua-rua zaman niki ndek ka kena pelinggih niki jak ndek ka kena pelinggih ndek ka maksud pelinggih lagu niki jak tiang yak barak nggih yak barak mawas sebelah botol sebelah gede iku bareh tetajam ayu kayu niki. Awas, duhiku jah lampak langan te bareh tetonjokam. Ye ni ke bebarak tiang niki. Dek bareh mutia mum sili. Rua-rua zaman niki mohon maaf, luean dengan nina ngelawan jok semama. Anu. No. Tahun dek ngelawan dek tebing keping uni nuntuk nani. La ilaha illallah. Ras terkuat di bumi memang wanita itu pak. Mance sak mati mempapah ketua ne mele ni tamu surga. Meleng kuning jeker meresik kelor. Suruh seduh kopi kat tuan payah gejah tanak 3 kali ngereng. La ilaha illallah. Mohon maaf. Menang bapak pelungguh menang. Ini pengajian ibu-ibu niki pelungguh jadi terima beres. Menang bapak-bapak pelungguh terima selesai wah. Bu, ibu. Pelungguh menjadi sebenar ndek mak perlu sak
menu-menu lalu tamat ibadah sa lebay-lebay lalu. Arti ndek ka payak bala perungguh mandi. Pacu menu-menu melagu pelungguh janu gampang gati surga pelungguh. Lamun pelungguh tolek bawa lampa kiman semamen to surga mam. Okey ndek boyaan baru lagu kumbi ka iya surga. Pelungguh bapak-bapak lampak naik ni nak. Dok. Dengah niki. Nak rutir merunu murinu. Pelungguh jande mak perlu-perlu sak lebay-lebay lalu. Ni subhanallah. Bapak seperen belu mu boleh-boleh. Tahun daran seper. Tak sebeh. La ilaha illallah. Tak sebeh. Lain grupuk lain jajan no. Lain-lain. Lain-lain seper uning ketiang tu lau. Seper uning kena tak sebeh lain-lain. Sila biwih dua anu lain-lain bahasa tu. Lamun tu balik tiang sakasar biwih, lamun saalus sungap pun. Gubuk lainnya todok me unin. Anu. Doa lain na malik dayan sekedi to utaraan sekedi cucuk kuning. Arak ni. Anak cerita tuan guru sa. Ni kan ceramah tuan guru mu meni dan dokon mu jamaah luwe. Ampura tuan guru ni tu muri nak ina. Gitu nas bahasan. Dengan jeng tuan guru ada yang penggitan cucuk mek muni. Jenangan beyak tuan guru nu dengar. Untung naruh tu gore tuah iya bahasa ti unin deken. Baju ni hari. Nggih. Niki lomba kudaraan bapak. Sila bae tetakenang. Mu demen dah nganjang tuang guru niki jenengan kan kemang idapkan toh kan baru. Mun nganjang jamaah tuang guru niki mu. Alhamdulillah waktu nganjang jamaah pedas run cucuk mek sedapur. Lagu nenarak sili. Wah memang iya bah. Agak seper kena ke atas seper. No. Ni marak tepu ke belu tasbih. Tasbih doa purun semalam malam. Sampai nun bareh dia main duduk si semamen ngoeh purun. Duduk sembayang kena lain-lain doa linanganan. Mun sak pegawaian dia jenis sunat, taran pegawaian namti ibu. Pegawaian sunat doa mempada gawe dia. Masih duduk-duduk si semamam sembahyang subuh kena keni. Masih nyiku-nyiku. Yaran peta bati terang kembulan no. Kan dia doa ngatur ke dia lek pelungguh. Lalu mancing tulik kolam, mau mempak sebosa, kejemuh nang kelak kuning. Makan datang balik mu bareun wah telang sampai sepasang. Ayo kena kesabaran no. Dari jam 12 malam dan tedem-tedem sin wirid. Lagu bareh terduduk si semua menyikuk puruk. Pelungguh jam 4 beda gawe niki dendek sak sibuk-sibuk diri. Sak pertama be ayyuma mra'atin salat khamsaha. Munaharan tamu waktu mu ngiring sembaya. Wasamat saroha datang bulan puasa mu sembah puasa. Wa ahsanat farjaha menjaga kehormatan kemaluan. Wa ata'at ba'laha ay zaujaha pada taat mati elek semamam. Qila laha dikatakan kepada mereka dengan nina sak pecu sembayang, pecu jaga puasian, pecu jaga auratan, pecu taat elek semamaan. Udkhulil jannati bi ayyi babil jannati syi'ti. Pada tamu kilik dalam surga ane be jalangan pilih sak balu nu
Lagu ni la ilaha illallah payan genjak tanah dulu. Ya Allah, sambal dah kena kakak le semaman. Ha? Apa bahasa anda? Paling-paling ande yang ni kena semama no. Weh pun. Dan main birang semama mu yang ni. Kakak. Kalau salah dan tempuh. No. Pelongoh me bebo dende sak lebay-lebay lalu tak jauh diri. No ampura. Ande nak kanggu bahasa Nabi. Ande nak kanggu dengan nina no ya sujud kancen manusia. Ande nak kanggu manusia sujud kancen manusia. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya ya perintah dengan nina no sujud li semama. Ande nak kanggu. Kalau aku ni terkanggu sujud kancen manusia itu. Nam ibadah doa pelungguh harus mejen. Ibadah sunat ke lagu lamun wajib je kendek payah izin. Kakak, aku puasa 5 hari Senin ni ke kakak. Engkah. Jah tahu diri mak sepuasa. No pegawaian haram dah mau gawe nu. Asah lagu haram. Kembek dia mau izin sengak masih puasa sunnah. Berembet tamat puasa hari temui ya tolok laun ya. Mungkin naon dengan melihat betengari bapak-bapak laun jam 11 sebelum kembi. Ya kan mun puasa jadi ngabol tan meriap kenang ke bapak lain-lain doa linangan di naonaran majelis Rasulullah ini. Apa kena sensitif lalu jam pengambil usia. Mulai mak yak puasa, Malik jelo kemis kakak tunas. Ane puasa be kamu setahun-tahun nunin sama mak misal. Mungkin dek puasa solat-olat no. Mati taat tilik sebab mak. Niki dijamin masuk surga. Kedua, naruh tutup, naruh tulik. Mengantok kuruan ini dah. Udah tiram be aneh. Pokok dene ngalah dilangkap doa. Sakaduan adalah al-waladul muti'u li abawai. Kanak sak bedui pangeran mumati elek pangeran. No, terjamin dah mesur. Angkat cocok kan besen beliau sabaru bapak-bapak. Ini papan bangkat dengan tuak terjadi naon telainan. Dia tuah lupa lemun kubur dengan tuak terjadi tenaun langan. Arak mereka tadan. Mbito balin. To timun si batu jauh basah. No. Kanak samati taat bakti elek pangeran terjamin dalam surga. Mohon maaf ibu-ibu. Mengendikan ulama sai-sai bakti taat elekkan pangeran. Pecu mati lek pangeran. Hormat takzim kan dengan taat. An irup dunia akhirat bahagia dengan senang. Lagu lamun tak ngendang-ngendang nak selepuk debaka tiap bapa-bapa. Wala taqul lahuma uff. Standar dosa belik jok dengan toa sekedar makna doa ngak bahasa metu tama dosa belik no. Mu apa lagi mendewah ngenget-ngenget sekali-kali mundem kewaan malik. Ni begaji 10 juta tu Jakarta lagu inan di no boya-boya Edak kena netu. Pangkat jabatan tertinggi gelar titel. Ini kanak makin tinggi-tinggi. 20 juta selai juta sekejut juta tak terbegaji lagu jauh telek dengan toak terpercume. Ani besembe. Percu. Mu dengan toak niki mohon maaf ibu-ibu lebih-lebih sama sirup. Ndik nah harus terpejauh jeruk apa langgur litu terbojak. Pukum litu doang penggitan mum keduan sehat mina.
mum salah, mum kapung, mum siruk, wah mel bau nu seduk. Mu tak apa lagi nak wah mati. Itu ditetapkan oleh para ulama itu qad sabata. Al-hadis sahih telah ditetapkan fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih. Lau ruh lisairil maut fil qabri, dengan mati niki sewaktu-waktu ibu, sewaktu-waktu tepatula kenjasatan iliyin. Ya genole. Nabi bahasa dengan mati siap dia menolak ibu-ibu. Ya auladi, anak-anak keku. Wam dengah mereka uning ke julul lawang. Apa dengah mentu? Ya auladi, anak-anak keku. Ya ikhwani, semeton kadang jaring keku. Ya man sakanu buyutana, dan dengan sak tahu balen. Saya tahu balen biasa. Anak kan. Saya ambit bangkat dan biasa. Anak kan. Walabisu siyabana, dengan sakadu kelambi telekung salatan ke. Ternyata dengan sakadu kelambi masih tempuh tersapa. Biasa tu balik lamun malam nyiwa melampak pepatuk karana. Yetan niki terpelampak. Oh ni. Anu tak malik. Lamun tu balik pepertukaran bapak-bapak ibu-ibu. Lamun malam nyiwa itu andin mama lengkap. Sandal, payung, piring, jembung, sedot, gelas, lengkap apa mita, tipak galam. Legu kiai doang, tebing. Ya gento balik lamun kiai penuh kecopongan baru-baru. Lagun dek kak berdua kiai seto mudah haluit dengan mati luit pepatuk kau ni nende. Terpelampak iku andin nina telekung salatan sujadah lengkap wah terpengatungkan kiai. Malam siwaan. Ia tersebut pepatuk cera lauk. Ternyata dengan sakadu kelambin sedekahan niki. Walabis usia bana. Sakadu kelambin. Hal minkum min ahadin yadhkuruni basun. Dengan mati. Apakah arak msida pades anak? Keluarga, sak tahu baleng, sak boya tiping, sak gali bangkat, sak gade sertifikat. Din harap tong kena menu tiang rumbu. Lagu ia beru ia bertok namun balik mun pada baik apa lagi ni isin malik. Apakah haram pada ingat salah sekem kena ku ni dengan mati? Hane, buah mengingatan. Sekali sebuah, sekali setahun. Ziarah kuburinaan. Anen dek jak mampu jawab lo tahu jaga tu bima tahu lah sing kubur pangeran. Uli mana-mana malam Jumat. Arak dengan serakan lu masjid Muncan, arak serakan lu masjid Lingkung pengambu. Anu nane da semeton malam Jumat nane da masjid Lingkung nane mu eta pada 5 kaput bain kancat 12 semeton nane ngani papu pada pada 10 tian mu pada beliang ngani nasi kaput toli Lingkung setian mu nane lalu atuh ngani dengan saserakan nu bega-begaan ini merampik doang baluton mau nasi asa kaput deni lu atuh ngang mun berjawab kena ustad, utang ke masih luwe, woi. Doa nina amak dah kan mati masih terjawab. Me paranan dia berdoa ni tu nan.
Leguk lemu nedak dengan ngengat kanak kelelu sak tau baleng, kanak jaring ke keluarga, sekedu kelembing, kedak-edak ngengat keneku. Napi basen, ane lemak pada ida, marah aku sendiri. Mundek pada mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Lamun daripada renungi ayat Senin Bapak Ndara alasan daripada ndek beriman sadu jok nenek. Asal ndek narak mutaraang. Wahai sapada taraang mundik tepekarak malik. Wahai sandek tepekarak mutaraang malik. Iya potulak jok nene. Mati doa. Musila. Mana-mana Yasin nih malam Jumat. Hah? Paling solah nendah lalu je kuburan. Dalam kitab I'anatul Talibin. Man zara qabra liwalidayhi aw ahadihima. Sai ziarah kubur dengan tawaan. Jelo Jumat. Qul Jum'atin, tiap jelo Jumat. Lalu ziarah. Gufiralahu. Wa qara'ahu Yasin, gufiralahu. Mudah menoh datang tu kubur nun jelo Jumat membaca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bacaan Yasin tu sang kubur ina ama jelo Jumat. Gufiralahu, tampunang dosa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, mazara qabra liwalidayhi, sei ziarah kubur dengan tawaan li kulli Jum'atin, tiap jelo Jumat. Kana barran biwalidayhi, termasuk kanak sak bakti taat. Malam Jumat jaga, anjelo Jumat jaga tahun lalu. Dalam riwayat lain, wa kana ka hajjatin, sai lalu ziarah kubur ina ama jelo Jumat. Malam Jumat, jelo Jumat. Pahala marak dengan lalu haji. Kadang-kadang ane menjelo Jumat mendirikan bani malam ja. Ni bas deket tembok kendao nurung kubur ina ama meren benes. Iya cara bakti taat sang layak jaga itu rurungun bapak si telujang Malaysia. Sang layak ada sempat telurungun sit yang Saudi nak. Kalau aku ejen juluk kan sama mak mang ya kalau kubur pajak kubur ina ni ya. Kemalai sekarang kekangan kakak nina siap berembeatan kakak ya lampak tu hari ejen jelo Jumat tenggih. Dengan sak bakti taat elek pangeranan. Kanak sak budui dengan toa mati taat. Baik dia masih hidup, lebih-lebih masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dengan cara dia kirimkan doa, kirimkan sedekah. Ad-du'a was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa, sedekah adalah hadiah terbaik yang diberikan untuk orang meninggal dunia. Mu luba si nak senang. Bayangan ibu lupa si nak senang. Kesenang anak mantuk malik. Kama anak. Alhamdulillah. Katem kenama siap. Engat temaran keninam sabayok kurus kering iya kanak. Sik pada pemeta amlai. Ya genara ambung bangkat pada daetam. Mun berdoa ni yang disida Allah Ta'ala. Ya Allah. Beng jamak sehat. Lancarang rezeki. Makbul doanya walaupun sudah meninggal dunia. Itu maknanya ingkoto'a, terputus. Engkah tahu doa diriin, engkah tahu petobat diriin, engkah tahu istighfar diriin. Lagu lamun nginding doa jok Allah
tahun berdoa dengan. No, ibu-ibu. Oi. Oi. Bapak-bapak enak. Oi. Oh. Nggih. Paham ibu-ibu? Dalam kitab Bustanul Arifin itu dijelaskan li asbabil muqtadirah li su'il maut, sebab dengan mati bayo, su'il khatimah, mati lengek, mati sengsara itu hina wak. Salah satu sebab bahasa dalam kitab Bustanul Arifin, sebab kanak sa ukukul walidain, jadek le pangeran. Iya aja berem-berem kesaleh. Nggih, Bu. Lemak Jumat tengengat. Narak ruan bete kocor di Yasin je hawa ngadir wahwe ni awi. Ni bapak tanah anjeun cari ade-ade segedi. Sakatelun tarule. Wajampire niki. Sakatalun al-mutawaffa fi tariqi Makkah, dengan sak mati menuju tanah suci Mekah, baik haji maupun umrah, niki terjamin dah mesur. Mudah-mudahan sak mati itu Mekah bapak-bapak. Saya ngak muntu Mekah tut mati demenan, mati itu Mekah bang. Ketimbang li Lombok. Kembali nu lain kubur tu Mekah di Lombok. Untuk Mekah ibu nu jeneng galuh kubur ni. Tiang waktu kak jenazah. Niki makam baki. Niki den tiang lalu duka aja nu milung kekenang ke tiang etu raja mah kemati. Anden te iru punin wayan tu dalam menu anden te iru bapak. Mau temen keneker tu si galang. Misal larak sak mati sori kenang kakak tua. Mati sori. Akak ndek mati kenang kakak yang kena sori mati kan. Niki andene irup tu kubur senun basit bau main keneker tu dalam. Si galuhun. Munden caren tite di Lombok kan subhanallah kuada narak tu keselet tu. Mumalik sama macam saya tertumpu tetin itu. Lumbai dake tering papan malik sak danu tipah malik sak sia tepung kono tepelang-pelang malik rejek malik daun-daun putu-putu daunan untuk lepas malik tipah pandan sen untuk malik semeter jok atas tanah. Membayangkan ini membilang ane cengeng munet tu Makkah Madinah ndik kadu marak ni ke sejenis beton kadu ni bu jaran terpanggung menut tutup beton senu mubarat anak segedik le atas. Mun tak erup masih tak erup tu dalam. Dusi kegalang. Dia kena demen mati tu Mekah. Marak sawahida pe mati tu Mekah. Lamun neti Lombok membeli pelayi. Musik-musik dia tak tahu. Cocok nak kena ana baitul zulma. Aku ya balen patang ngoding kubur pak. Di mana dalam punion siap bem kolok tu ni mana? Jarak kabalan, di mana jarak kabalan satak meter kolok ni mana? Munamal tepada petang. Dengan sak mati menuju tanah suci Mekah, haji maupun ibadah umrah dijamin masuk surga. Mudah-mudahan sak bernasib nggih. Mudah-mudahan sak mati itu Mekah nggih. Ane amin ini. Bahaya ketua niki. Akak lemak mune lalu umrah jak pasang kek dua bain ni. Kau kena amin. Anu nanti masa kena amin. Mun ya ajal tu tahun jambe telu lai nggih. Embe telu lai. Saya ngak wah tertentuan selapun ni ke mati tiang pelunggum sami dendek nak mati. Berangkak ya terik sekek berangkak ya mati den ya terik den ya mati lamun dari mana ra izin di Allah. Ini yang ketiga.
al-mutawaffa fi tariqi Makkah. Sak keempat. Nah ini maulid Pak. Sak keempat tendengar satu jamin tambah surga sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasahibul khuluqil hasan. Dengan sabudui akhlak budi pekerti sopan santun sak baik solah. Masya Allah. Berduin sifat karakter budi pekerti akhlak tingkah laku sak bagus. Paling baik tingkah lakunya adalah baginda Rasulullah sallallahu. Ya put tepian contoh si nenek. Sak jari contoh manusia, ndik tepian contoh malaikat. Saya nggak lamun nek malaikat ya jari uswah contoh, ndik tahu turut. Ya put tepian dari kalangan manusia biasa. Marak tiang pelungguh manusia. Lamun nek malaikat ya tepian jari contoh. Kan malaikat dia merari. Tahu contohi Kan malaikat dia bekelor, dia nginam. Malaikat dia nganak. Malaikat dia mudah nafsu. Munana iya turut misal ya jadi contoh. Milih nenek berari. Hah? Ya pun tapi ya ang Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. No bulan niki gitu telahiran ya pun tersebut maulid. Maulid nu dua, isim zaman, isim makan. Maulid bisa maknanya tempat, maulid bisa memaknai waktu. Ya pun tahu ante biji yang Nabi tulik maulid Nabi. Ni kedeket Masjidil Haram. Lalu kuit dia angkat tuan, ternyata wah tutup dia. Jadi perpustakaan, maktab. Lamun zaman berarti waktu tepi jiang. Piran ton tepi jiang. Lain tercerita si tuang guru. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Tahun Gajah. Selesai wah maulid. Oleh te sedih lai, oleh te masih kocet lai, oleh tuang guru salai sampai tuang guru sana nih. Enggak ini cerita. Nabi lahir 12 Rabiul Awal jelo Senin. Tahun Gajah. Selesai maulid. Waktu piran. Nabi lahir malam Senin. Sendik mansu subuh. Karing mendekati waktu subuh. Ya pun lahir. Ya pun dengan laik lamun piak nasi rasul. Nasi rasul baseti. Nasi rasul nasi mulut. Dengan laik miak sendik mansubuh. Mau para nilu ngarang-ngarang ngawak-ngawak dengan tua laik. Beduin filosofi. Ton piak nasi rasul dengan laik sendik mansubuh. Saya ngak Nabi tebijian sendik mansubuh. Murib dengan laik ibu sendik nama miak uduk julu, bersin julu, mandi julu. Mu cara nanen, dia tahu beda ngambil ambun banget ke jambun kelelek nanen meleng. Mu nanen meleng ngoam malik. Mu milu namok. Entau lu arak mandi nasi kuning cara nani. Lamun cara lain ibu-ibu napiunin pepuk telai. Tati nenek ke bebek bateh putih. Mulut putih lepang ni. Anu tetu laik bapak pokon terik terus berjerit terus. Mun cara nani kanak yesin saling apes. Dinarak biwa putih mulut. Saya nggak wah tercabut bapak. Barokah kemali dengan tuak lain. Ni nu mandi julu, nu uduk julu. Saya terbijan niki dengan suci. Ya pun terpilih waktu saya paling mulia. Karena saya yang lahir adalah manusia yang paling mulia. Sayyidul Anbiya.
wal mursalin, penghulu para nabi, pemimpin para nabi. Ini semele-mele nan. No. Nggih. Zohoran melet, zohoran piyak Ya ampun, kuning nasi rasul seno, kembeen kuning. Hah? Coba mangke mun lampu merah. Mun kuning nu tanda nabi. Siap. Suruh siap-siap pidan nih, mati. Terus apa nenda harana nu? Sangkur, sahur. Sahur. Apa kenan sahur nu? Sahur utang Yuk serius tangan nih. Sahur utang jok nenek. Wara utang jok nenek. Arak nikmat ijat, nikmat indat, nikmat dan sak tepi ya. Nenek ndem berkewajiban pihak itu. Nenek ndem berkewajiban begitu nikmat ibu. Lagu lamun netijan nikmat berarti anugerah. Kelebihan anugerah padilah tican si nenek. Ya put wajib syukur. Lamun nenek den wah ya berdua kewajiban pada pihak de. Bu. Nenek berdua kewajiban nenek pada pihak syukur-syukur lebih pada taraa. Berarti utangin nu. Munane wah sak tepiak. Wa ma khalaqtul jin